So hello guys, good morning, welcome back to my new video. Ini video tamu saya mana ini ke masuk rong komrok nalangai bangi Boisu ta. Onek din ni program special din tini. Guys, na di masuk rong botong susah pejat. Bangi Boisu ni jare. Ini masuk rong ini blog na payah sangat kami ang komrok kau ini tu. Ang mereka naik kan. Ada yang tabuk kom kulit tu kan, yak boy. Ada yang panggil keba, yak yang dikata. Tabuk ke ayam longi nok tahu supaya jar kom komani. Ya pun ke ayam longi nok. Yang ke sini nok baik kurang nok sekap sini. So guys, tahu ke kom kulit ayam moyang. Tahu sini nok, ini kom bisa kom naik kom. Belum payah naik kom nok. Guys, tabuk ke ang kom sumna naik tau. Sini musubu mangnoi singga ba kom ikang besinang ya. Pongai subu nomor 10. Ini dong tok. Tai nok sabu kom kan lokha comment kali. Night tong ni payah sab tong no saya kuri. Sini borong ni Boisu ke mustangor robot video. Kan nok tok dapat jaga comment kali tu lawan. Hai biang ni video night tong nok an comment kali orang nok buzaga. Adi rok seperti ini dong anak kamera ni bang foto nama siapa screenshot ni awak ama kita buka sobi pinai berasai tamu angkat kom supaya dong kam botak kom kanunai iro ke ane brother kami video kali ni sao untuk kali ini belum apa sang doi tabuk ke finally ama musurong ya kong seruai ni kom kanal naik tau sarai rok sabui sabo na yang wahai ni yang kai comment lagi kai like comment share kai tong na Okay guys, ini video iseng nong senai log channel lo kutal prank channel lo subscribe, like, comment and share kadi next video malai nai. Bye, happy new year. I love you, I love you, I love you.